ka tataiso go rona gona hana le rata go bua ka tlotlo ka pole ba tore bua ka mantswe ya bona ka kotlolo le re go tla lona di hlaha hlile go etsa etse ba Sikaria inapaitse ndato lokile speaker se o le pa le buile ha ho ya ela no tsa ha o le tu ya le medisa lo le amela le bitso la wena pele bona ke bona di politika go tsa me ga ma fota na politika ba hanyetse ya la amela be ba bona ke bona mapapitse a ha bo bona a tsa bona me le bona ke aba amohela le ba ka le tsa hore ha re tshwara press conference ba pompe di komiti tsena tsa ha bo bona tse kgolo di beteng o ba ha re itaole a re mo hlape mo thusi parlamente mane re emetse megale magotla a ha bo me ha re tsa press conference ya go hanyetse re ba tla sa ka lo so le data iso ya di komiti tsa ha bo bona tse go be ha taba eno re e se ke la nana go se re tsile tla se taba e mona le re ha le batle ba tshehetsi ha ba bateng ka press conference ba kana bongwe ba na le ho le sonyetsa motho mo hantle le botsa dipotso tse thata tse ba sa di lebella jwale bana ke ba baholo ke beng ba rona bana bona ba tshwanetse go ba teng le ba tshwanetse go nka ditaba ho le ho me ha re tswa re ya diano moyeng re lebeletse hore be bona ba di araba diofisi tsa dibodi ba ngodi ba baholo jwale lo ha o ka mo re ka etsa press conference ya ba ha ba yo ile ba le go tla ba tsa le go tla mafumahadi kapa komiti tse kgolo ka bo go ka ba ka teng me ke nana go tlo tse taba eno ke la sora le makana le bona ba ba teng ha re le teng re tlile re mathele le leme ha re a go ha ki le buile bemba mo ka ona wa taba o me bona jwalo ka se re supile di memong tsa rona hle kwa boya tapile bona ba bo hanyetse ka mo ke supile ka teng me dintlha tsa rona ke tsena bona ke tla di beha ha butswane hore re se ke ra nkela nako e telele haholo ntlha ya pele ke go se ikobele se hlomathiso sa molao wa motheo sa leshome wa mmuso wa Mfumbi tonakgolo Semma Tekane le baetsana ba hae ke ba kopanetse puso le balekane ba hae o Mphato ba hae me re beha taba eno ka ho makala le ho hlollwa ho holo hobane Mfumbi tonakgolo matona maparlamente bohle re nka kano parlamenteng mane ya ho tshireletsa molao wa motheo ho hlompha le ho bona hore mekgahlelo yohle ya setjhaba e hlile e tsamaya ka lengolo lena la motheo la naha ya Lesotho. Jwale moo re bonang ba sa ikobele ona molao ona hobane ona o fetile ka parlamenteng le ha e ka ba nyewe e teng ka makgotleng empa nyewe tseno tse ka makgotleng ha di so ahlolwe ha di so di sehlomathiso se ho fihlella mona mo re teng sentse se sebetsa jwale hona le lefapha le bitswang public service lefapha la kgiro taolo le tsamaiso di-promotion le di-demotion tsa bahlanka ba mmuso public servants ka ho makala ho ona mmuso ona o teng o no le matla haholo tabeng ya hore bahlanka ba tla etswa appoint into the foreign service ya naha ya Lesotho bana ba iswang matjhabeng ba fetowe karolo ya bahlanka ba mmuso ba be tlasa ntho e bitswang ka hore public service me ha ba qala ba le jwalo fela ba tla hirwa ke komisi e se bile e kemetse jwale ho ya ka sehlomathiso sena sa lehloho e leng public service commission
e se sa laolwe ke mmuso dikgibomolo e ikarabella ka kotloloho parlamenteng mme selemo le selemo e tshwanela hore e ise ditlaleho tsa ka moo e ntseng e tsamaisa bahlanka ba setjhaba ka teng. Empa ka ho hlollo le ho makala ho holo re le opposition re bona mmuso jwalo o betse o kenya dinala tsa ona tse sa hlwekang tabeng ya appointment and recall of bahlanka bano by appointing to the public service, appointing to the foreign service missions. Ba balata ba sa ikamahanya le molao ona o motjha. Ba bile ba ntse ba batla kapo ba sentse ba tswela pele to appoint ba bona sepolotiki. Athe ho latela molao ona wa motheo. Batho ba se ba tlameha ho hirwa ka meritorious yane ba ileng ba bua ka yona ha ba ke jwale ya ba bona re a e kenya ka mono ka hare public service hore ha o sa na mohlanka ya ka hirwang a sa latela process e competitive and transparent. So ba tsamaisa bahlanka bana ka tsela eno e jwalo mme ba ba kgutlisa ka thoko ho molao. Ke batla hore ke behe eno ha ka lo fela hobane ke tseng batla hore ba ballela nako mme ba hlomme ba pele tla ha ba kena sentse ka ba dipotso mona ba bele ba matlafatse mo kgebo di le hona teng e feta la ntlheng ya bobedi ntlha ya bobedi ntse le ntshetsopele ya taba ena a se ikobele molao wa motheo. Mhlombe tona kgolo ka matla a sa ngolwang ke molao wa motheo o ile a leleka motjhotjhisi e moholo wa nyewe tsa mmuso DPP ga kgalema re le opposition ya batla ka hopola megala makgotla fapakaneng a ba antsha di-press release re tsela taba eno ka matha hore no tona kgolo ha ana fika ha ana shei ha ana kobo ya boha hore a ka leleka DPP a ba tloswa ke tribunal. Tona kgolo o iketsa ntshwenyega ha ka fofela DPP jwale ha batla ho moleleka jwalo ka eka ke tlelereke ya kgwebo tsa ba bang ba babui bana bao e leng babusi ba naha ena le bona ke dumela ho ba sireleditswe ke labour laws le ho motho ha o so mo hirile wa le kontraka le ena mme ha o moleleka must follow the due process. So re bona a fitla a fofela DPP a mo hloba a mo lahlela ka ntle ho office ga tsela ntho ka matho puso ya setjhaba se hlaba ho etswe jwang ho hanga office tseno they are called statutory offices ke di office tse halalelang tsa puso ya naha ya Lesotho ke tsona ditshiya tse tsamaisang puso mme di tingeleditswe hore na khibo e be bang teleko e be ka sebopeho se feng kgato tsa ho kgalemela motho ha eba hona le pelaelo ya hore o disitse mabele e tsamaiswe ka sebopeho se feng ke ka molao wa motheo fela re ka sebetsang ditaba tseno ka moo ho leng ka teng. Metlatsa molao wa motheo wa 1993 e tla ba section 99 taba tsa hore na DPP matla le mesebetsi ya hae le ding kaofela di hokae. Re tla sheba mona se hlomatisong hore na tse laolang DPP tsona di hokae. Mme ke ntho e bonolo eo babusi ba tshwanelang hore ba e latele. Re sa makaletse teleko ya hae e ne re ka thoko ho molao DPP a ba le yena makgotleng, which is a correct move under a democratic dispensation. Yaba makgotla a bo ahlodi ya naha ya Lesotho finally a monamolela a hlola kgahlano le mmuso hore DPP ya ba ho hlabisa mmuso wa tona kgolo Matekane hlohlodi ngwane ba etsa tlholo ka maoto ena hoba DMP ya ka thaba ka utlwa hore tona kgolo la tlholo ka maoto a ka kalatswa ke morwetsana bitswang DPP kanye ka makgotleng ka molao wa motheo. Molao wa motheo ke kgolo haholo case ya molao wa motheo ke ntho e tuma bona bo mmuso ha o hlolwa ka yona ke ntho e tlontlollang haholo. Ntho e le ka hore re hloke le tshepo ho mmuso ona haeba
o ka hlolwa on constitutional cases go bolela go puso ya bona mpe ditshila magwegwe mono e magwefa ka moo go leng ka teng jale DPP a batla ba hlola ha DPP a ba hlola wa tseba go fihlella ka jeno ha re bua le lona re fumana tlale ya hore DPP office ya hae e kwetswe ka mponeng ke a tsamaya phetholo o lo ha di fihlile a faswa mo le monyako wa hae o sitisa hore a ska kena ka office. These people are just falling short hore ba ka romela ditshireletso ho hanela DPP o kena ka mono ka office mme ba ka ka kgahlano le kahlolo tsa maholo. Judicial decisions under a democratic dispensation muso mo itlhompha muso nya molao ba tshwanela ho ikobela ka folo tsa maholo ke ntho e nyontshang hampe e ditshila hampe hore muso o iphetole mpudi o so ba ponyana ya go thubolo o hana ho laola ke molao fela ba busa ka molao ga te molao o ne tse ditho sebetsa go ngwana wa mama ha eba go kwa sebetsa go ona mmuso ka kotlo e le go bona go na ha ina tla fetwa mantlwane jwale e tla ba hamanya fe le so se tla ba pitsa ya moghohlane e we molemo a ka e furuang go se mantsi ya go ntse tsetela tswa ye ma tla tsela tswekere jwa mmuso o tshwanela go ikobela diqeto tsa magolo ke ntho mpe haholo hore be mmuso ona o fitlela ona jwale o ntse sa phethahatse ka hlolo ya go tla hodimanyego ena ya DPP a constitutional case ka hlolo e tswarwang ke lekgotla la molao wa motheo la boahlodi. The High Court sitting as a constitutional court. The judges tse tharo di bokanela nyewe mona di dutse as a constitutional court di a hlola kgahlano le mmuso o fitla o satala tsa molala o sa kenye ka hlolo eno tshebetso ntho eo e mpe haholo mme re qadile ho lona mona pele re thutana le bona ka mekgwa e mengata haholo hobane re tla tlameha hore re qetelle re ntse hands off the constitution of Lesotho la ntse ba hana ka mehwanto tjena re tla ba hwantela hore tlosang matsoho a lona a matshwenyana molaong wa motheo wa naha ya Lesotho hlomphang molao wa motheo wa naha ya Lesotho le hore le ka parlamenteng ka mano ke a di walk out ha ba kena ka mono hore le batho ba mmuso o mobe o sa hlompheng le molao wa motheo wa naha ya Lesotho le puso e mpe e ditshila ka mokgwa o makatsana ntlha ya boraro the illegality of the Supplementary Appropriation 2024-2025 Bill 2025 mmuso o fihlile wa teka setshwantsho sa molao ka mane ka parlamenteng sa appropriation bill Supplementary Appropriation Bill 2024-2025 ke dikgakanyo tlatsetso supplementary dikgakanyo tlatsetso tseo ba reng ke tsa selemo sa 2024-2025 go hana ba tlatsetsang budget e seng e fedile hona jwale re 2025-2026 fela ba tlatsetsa jwalo they have already spent 3.4 billion ya setjhaba sa Basotho e sa alwa ke parliament ho latela molao wa motheo wa naha ya Lesotho. Molao wa motheo wa naha ya Lesotho section 110 ya 1993 constitution e re go wa sebediswa tjhelete tsa setjhaba ho tloha mokotleng wa setjhaba a consolidated fund di sa alwa ke parliament di sa fetiswa ka molao wa parliament an act of parliament me ha o qala ho an act of parliament o bolela hore parliament one parliament ke yona fela e abang ditjhelete tsa setjhaba naheng ena me taba ena e eme ba but ya ba e latelwa start section 110 e latelwa ke 112 eo yona e fitlang e re ha o so sebedisitse tjhelete o feta ka moo lo hakantse ka o so iphile o ikenya dihana mo eo ya parlamente o e rapelo parlamente hore ke iphile ka ntho e tswang excess appropriation bill fela yetelwa pele ke excess statement about a supplementary statement
ke nahana hore re shebeng le lona mmoho ba taliba mme ntwe na kala ka ya parlamenteng fela ka le bona hore ha le ka ba lai utlwisisa ka mokgwa e leng e tibileng ka teng matla le boholo ba yona mmuso ha o ya ka mane ka parlamenteng o isa di kgakanyo tla tsetso tsena o quote ho fodisa sa section 112 and 140 tsa 112 le 114 tsa molao wa motheo but jwale ka tao ke le balle ebile ba re 112 3 ya yo e bo e tla ba 112 3 in brackets A and B by 3 yellow in bracket. Kalau kita tahu yang kita baca leona he. Kita baca biena. Kita baca biena 3B. If that any monies have been expended for any purpose in excess of the amount appropriated to the purpose by the Appropriation Act, or for a purpose to which no amount has been appropriated by the Act. A supplementary estimate, or as the case may be, statement of excess, showing the sums required or spent shall be laid before both houses of Parliament. But this bill is a statement. Mokhuba o teng mono ba pata taba ya hore na di items tsena tseo ba di seng ba sebedisitse tjhelete ba sa e abelwang ke parlamente ho tswana na di etsa meet the constitutional master na tle di khotsofatsa dipallo tsa molao wa motheo na the principles laid tlasa appropriations mona ka ona the consolidated fund o ka thetsana le yona ka sebopeho sefe jwale ke ntse pele ke yeno fela ba se ba pata statement se re because ha ona statement se ke sa tla ka parliament empa ho tlileng ke bill e sa etelwang pele ke statement ka le bill ena e se fihla e re sebeditse tla sa ministry of education ke boka tla sa agriki re sebeditse milione tse ka tla sa le kala le itse re sebeditse milione tse ka there is no breakdown of na item tse ke dife which are these items kana di items tse ne tla fihla di ba tshwara mo ba reng ba sebedisitse 112 le 140 re bone mo ba sebedisitseng monies in excess bona ke dia item on the fee tlasa 14 ke mo ba tlameha ho sebedisa tjhelete tlasa section 14 ba sebedisa tjhelete only for unforeseen urgent and unforeseen items dinthong tse o ka reng ke dikoduwa the disasters either be natural disasters or epidemics or pandemics. COVID-19. Kapa haiba mawa hopula se nilambe afita hawa tsela disenyea o balela tlasa section 140 mo itleng bontshang hore monies tse tla sebediswa mo o tlameha ho etse arise an urgent and unforeseen need for expenditure. Jwale bona statement seno sa bona se patile mokgwa se patela ma parlamente o fetola parlamente e raba stamp ba haile petroleum fund headquarters na o aha headquarters ba phaso o can you say until was unforeseen was start an emergency ona le maeto ona mono travel expenses now can you say leto ke ntwe agent and unforeseen jwale ho na le ditlatsetso tse mo ba di entseng mo ba reng ba ne ba budgetetse mangwele fela taba e kganye kgolo e o re le ngwana ko opposition ko no government must come lay the statement before us re kgodise hore taba tse tsa yona di etsa meet section 140 they were urgent and unforeseen lo ha ona mo ba ipireng tjhelete teng ba le section 110, which sets a golden principle, a golden rule. Yahweh cannot spend from a consolidated fund
unauthorized by Parliament. Parliament is the only body charged with the authority of actually appropriating the funds to different sectors of the government. Save for section 130, the first 4 months, but not exceeding 1/4. But they will come back quickly or their appropriation bill before the Honorable House. More than they Kalung have a matata. Empire to have their Kamshali, Ketamla, but there was section 114 hearing high Bahokavati emergencies. That is Muso to Mate, Uma Charity Mohe, who take up a supplementary budget, or for disappointment, or Taka supplementary budget and statement over now, only for unforeseen and urgent items or expenditures. Galogaha, Japonia Mlau, charity money, Bualas for Belsi. So they will Kamagala Muso. Look how Magal has be. Capozeta, how not the statement is the Lampel appropriation bill. Appropriation bill items. So when to spend child shall not honor, had yet Hotofaze, the Palu, Sa Mona 3. But listen, trainer, Le Monsena 2025-2026 budget cycle, not Kanakoyania 2024-2025. Well, but no Parliament yet, I want to the real time oversight. Parliament no evaluation one which is 2024-2025-2026. But listen, Hoyani at 2024-2025. Mumba said about solicitation. We have offered to the Parliament error. So qui a fait d'Adaïba, qui a devenu auditors general reports, car also the Supreme Audit Institution. We are Gascomatizo, Auditor General, you saw well on as a panel Manchester, Matakauri, is the Supreme Audit Institution. Mais abia seleta asa ikemeta zile kazala vila la finance seleta kama taosho afu wa shangazi so more magana muso kan tazepi for financial year 2023-2024 ha also be le audit report eta kwanga parliamente fela office eno ya auditor general ibe ile tlaleho e lwa go le tlo ka le molao wa motheo Wana Hayal Sud, section 174 in brackets. Ore, Kamaramada Diasupi de Fair. Kamaramada Diasupi de Fair. 17 days à Neile le tourna la chelete reporti Enwalu. A Fele, le tourna within 7 days of the receipt of the report. Away is a table in Parliament. But when a Fumano, yes, Minister, on a report, 2023-2024. But then high is Parliament. Military law report their billing, it's like over an Musola with Puro Valley, as a visual channel. Because Pasava Mituri has your level. Only LNDC audit report at 1st March 2024. That's when I now say. If it is a parliament, heavy. Probably by Babu Rano or the Bayo. You know, one was a little bit of a Yana Hatikero, Yamula Wamtel, the Mula Watamasia Chele. One I also PFMA, Public Financial Management Act, Accountability Act. Mpaibile yo khamma ka fela yona ho molawa mpe ha ile hantle to banzo ba etsa mo ke molao wa mpe ke ya tabenya tshwaro ya Basotho South Africa le ya bona go taba ile ya tshwaro e mpe ya kamano tse go hlajwa le tse bona halang dipakeng
tsa Lesotho le South Africa ka o tshwara Basotho hampe e hlile mokwala ba mme e rakalletse ka mmuso ona wa Tonakgolo Sam Matekane e ba tsedi ba tsile ka ba sa bua ka the Bio Commission ba santsane ba bua ka hore bana ba isitse matuna e ba pene bala ka bo one ba sitwa ho fa setjhaba passport ono is a primary role or function that was supposed to be played by the government also, which they used to do it. Is it over by Bio? I said, we saw some material can help you. As it over the also to passport, but by you. Very more like it. So, Panoya, it's very to the passport. You can't leave the come to us some material. Yabafu. I'm a fit about that passport. Really? Basitwa hore ba o sireletsa Basotho ka nyane ba ba lokisetse maqhama tabeng tsa di-work permit naheng ya South Africa ba ba lokisetse bana ba sekolo maqhama o kena sekolo naheng ya South Africa ba ba lokisetse hore tshwara sa Basotho ha se le South Africa se fumane tshebeletso tsa mantlha tse kang tsa kalafo dipetlele mane e sebetse ba seboko sa phomela sa nako ye telele jwale seo ka nnete re kgalmelang ka matla maholo mmuso ona o batjha a o se ka betsa dikelo ka bophelo ba setjhaba sa Basotho mme le tla hopola mmuso ona bua no hore o lo lata Basotho South Africa o tlo ba fa mesebetsi South Africa mona Lesotho jwale mesebetsi fela Lesotho mona ya difeme le ya difatofato ba ya kwala tjhaba se ya matha se le ba South Africa ha se na di-passport ha se na motho a se na molelang a se kena tsietsi tjhaba sa bo rona se sitwa lo fumana fela dipidisi tsa bophelo bohle le ho tjhaba sa Basotho se matla metsing ena ya South Africa ke le a kutswana ka lobane re se re buile ha le fela ke beya ka matlo ho hlompana modimo ka mphang o ha e ba ntwe teng re tlameha ho isana nyewe lo dudisana malwana ka yona le mmuso ona ke yona ena ya tshotleho ya Basotho South Africa ha re ananele ho hang re le opposition mme re beya ho batla le tjena hore Tonakgolo Sam Matekane mme le a utlwa ke mo bitsa ha monate ba ba sa tloela tsogwana Matekane gone ba go sile fela Sam Matekane ka mo releng so mmuso ona wa Sam Matekane le bo mphatwa ka nnete o lahlile tjhaba sa bo rona ka ka South Africa mane re se re ipiletsa ho yena re se re ipiletsa lo kokota pelong ya hae hore o Sam ha uwa ke seboko sena sa setjhaba sa Basotho wala dieta bua lo wa mphatwa wa hao South Africa failing which we will act as opposition one re tla hantela mmuso ona bona tsa bana ka o fa ba permit mona ba re go bona go la rena go bona go lo go tla ile re tla hantela mmuso ona ka ho sita ho sireletsa tjhaba sa Basotho lo fana ka tshebeletso tse ka di-passport le tse ding and ke kgato ya pele ya bobedi re tla lwana ka hore re o makalla sa Matekane le Cyril Ramaphosa o sada ka hore ba sitwa ho sireletsa baahi ba dinaha tsena tse pedi ba bile ba batima tshebeletso tsa mantlha tsa botho dipetlele moo ntho e is forbidden under international law o go ba hanela motho o kena sepetlele o hona tjena sa ba ka phepho ga go ya le Lesotho moo se se ga mo dumella ho ba kene sepetlele o ba le mo sa fa a yi wa bona ntho e kotsi ya ka jwale e tla jala le hloyo pakeng tsa naha tsena tse pedi jwale mmuso o sitwa o aha setswalle sa nnete se tibileng dipakeng tsa naha tsena tse pedi mme re tla ba makalla re ba ngolle ka bobedi re be re fetele mokgatlong wa SADC re be re fetele Commonwealth re go thula UN re ntse re kopa babusi bana ba babedi ba itshele kelello ba matlafatse tshebedisano mmoho mme tshebedisano mmoho e buang ka yona gone ka opposition ko hore mme e dinyana ha ya Lesotho South Africa ho be le free movement no more passports na tsena tse pedi di kgannela hore ho be le di-ID re tlola ke mo le fela ho bontsha hore re fetile mme Mosotho a kene sekolo South Africa a kene sekolo Lesotho a sa ba start permit Mosotho a sebetse South Africa a sebetse Lesotho a sa ba work permit bana tsena tse pedi di na le kamano e kgolo haholo mme re be go sebedisana mmoho tabeng tsa temo le bophelo ke hona mo remeng
hona teng hore re tshwanetse ho sebeletsa taba tsena. Ntho tsena tsa bo mmuso ebo o ntso matha ya South Africa o tla go ferekile mmuso wa South Africa ka 90 days. That's a pity. 90 days it is about something one. Kiba na ba tshwara ba ntse ba na 90 days. Ha bana work permit wa. And work permit tseno di a fela hona jwale ka November. Mmuso o kene tla sa ditafole ha o hlakise hona di ho tla ba le extension jwale di tabeng tseno tsa Lesotho le South Africa tabeng tsa tumello ya hore batho ba bo rona ba bo sebetsa naheng eno ha ba fumane mesebetsi hona teng. Ke a e feta ba o ka me di re le na bo telele empa ke ntho e re robatsang ka leqeba hore ebe bana ba ha bo rona ba amane le rona tjhaba sa Basotho sentse sebetswa diketlo naheng ya South Africa mme ha o utlwe le polelo fela ya Pompeito la ho le tona ha sa le hlaha ngata atjhe ba bua hona ka tsena le tjhaba le dikela ya le di ba hlotse tlanela di tswele monga tsona na ho rona tlameha hlae mona bolela hore o ntsa etsa ka tjhaba sena sa Basotho ya ho tsele mesebetsi ya ne dikete di mashome a supileng ke bona ba bang ba se ba dumela hore e mashome dikete di mashome a tsheletseng a 62,000 na sa le ke re la pele ke la pele ne ke mo utlwe ha se press conference a le 70,000 jwale ke motse hona moo ha ke tsebe ha e ka ba le ka pa ho 70,000 pese eo na ntse ke tsamaya metse mona ke tsamaya le ba etapele bana ba eso go dula fatshe re shebisana ditaba le bona ka sa ke ba botsa hona taba tsa bolle se se bue batho ba eso seboko se metseng mona sa tlhokalo ya mesebetsi ke sa kgome ebe 70,000 ya polase Matekane ho kae le ka supa metseng mo go ne re sita go bona na ebe yana ka go godisa from tshele ka mahlo a opposition re sita go bona me re pepeta mmuso mo lo ga le setjhaba ka moka le ba di Facebook le ba hohle hore ha ke re etseng audit taba ena ya 70,000 e mo le mo motsong wa ka o shebana ka sa tsholo le lona 70,000 o na le ntwe le bona o na lo tsitsikile na me marena ka thusa le makhansela ga ba thusa aga hlae makhansela ga le ke le a fe interview lo lone le be fe hore na khanseleng ya hao e bua ba kae tla sa phatlalatso ya koduwa ya tlhokalo ya mesebetsi ho batho wena morena wena moruti wena ga dipolitiki ba tweng la heno ga le ntlo tswa makala ga go re le hirile bo mamoka a dire the government should play the cards open a ke ba re fe mabi gore ba hirile bo mamoka ba baka. That's transparency and accountability under a democratic dispensation. Uno sena motho a tlammeng sa Matekane ka mokale sika monwaneng ha go ka hila ke tsema shome ya supileng mme re tsere make tsona tšhelete le tla be e hlile ba ya bese ke mao bana re be la go batla matha ba ya parlamenteng ba le ba go kopa tšhelete a go so wa mona sa re tsaya megala ba patala ditsebela kodua ha ba tshwanetse go tla parlamenteng jwa le ba tlo kopa dikabo tsa ditšhelete le taba ya hore ba etse amend appropriation bill ba e mo fola tela kodua eno ha re bo e sa le fela e ba mo tla e fela wa di press conference le mane manthabiseng ha o bitswe mo ka wa batho mme le batjha ba no ke ba phephetsi le bitso la ba hanyetsi bona ha ba ke ba tswele mola ba go bolelle hore na ba hirilwe na as a matter of fact. So re a feta ke ya ho ya temo ka potlako e kgolo taba tsa temo ke pharela batho ba eso go butse manta o fedileng ditoro ka ga bone tšhaba le sentse sella ka manyolo gore jwale manyolo a santsa a fela o sontse etsa go ga shenwa dipeo tseno mono ka mo ho leng ka teng le gore jwale go na le sekgithetsane morao tjena sa hore ha o batla peo teng o ya go bosupisa a ke tsena ba supisa ba ntse ba dutse metse mono ha ba bala ile hore as an exercise of government ba ke ba hle ba lo ba tswe ba fihle ba sebetse boholo ba masimwana bona ke sa isimane jwalo e se ka na go motho a go bua nga go lo reka peo ya botho go tla o ya kwana
o batla o supisa tsamaya o metha tshimo ya hao o ntse o duletswe nako e yohle ka hore motho ena ke go reka peo hantle mpe ya o metha masimo ke mmuso o tlo so bone le gona jwale gona tšhaba sa Sotho se hloka peo se le seka. That's poor planning. It's poor leadership. Because it have se ba tseba gona ehlile re hloka peo e kae go ne mmuso o kalakadisana le ntwa ya theko ya peo tse sa ne le setšhaba fela le setšhaba se sa ke mahala se reka la ba subsidy e teng ke a feta taba eno baokamedi ke ya go ntlha ya bogobedi go la ba le taba mona e re nya o sitse dipetlele e go so utlwe pompe tona go ka go tona ba ka ba beha ka parlamenteng ho ntlo ya setšhaba la se ntse ba thokola ka dintlha tsa tsamaiso tse ding hona hantle ho etsahalang ke o thwe batho ba fuwe contaminated blood dipetleleng tse itseng ka hara naha ya so ntho e kgolo ya nyarosa motho o entwe ka madi a HIV positive motho o entwe ka madi a nang le syphilis or whatever disease contaminated batho ba naheng tse ding le tswala ya beseletheile commission mme ka nete re tlo sa se matekane mo go o ja thea commission of inquiry to find out what is this because ke ntho kgolo haholo le gore na motho ya entwe ka madi a nang le bokudi a ke mo kwa motho o sa fetwa thepa ya mmuso gobane o kudisitswe ke mmuso ke bo mang ba go kae ba bakae and what happened what was the good cause ntho e le ba kwa ke na ntho e tswang ka go ke consequence management e se e entswe ba entse mohlasohadi bo ka le bahlanka ba bophelo na ba se ba nketse dikgato ke yona ntho e tswang consequence management ya ba ba sita ho fa batho passport ba sita ho fa batho ditlakana tshwana ho ngola motseng ba sita ho fa batho dipeo ba sita ho sireletsa batho South Africa ka ba bolaya ka madi a contaminated we batho ba mmuso o botlwa ha ile ha na re sireletse ke lo bolokela sa puso ya ntate matekano so re na le yona taba eo ya mofuta o mme ka le no we demand action taken re ha o thewe komisi mona of inquiry go fungwana ditaba tsena bana ba thela LCS ha ba hlanka ba fobile ba tronko ka mo ka ba hlokofaditswe things like that ba thela komisi ya fokutsa ditaba ya ba report mo e ba tla thea ka ntwe ka le ba tla thea komisi nene so ke a feta ge ya tabenya home affairs poor services me ke se ya ka ga fe mmuso o na o tlo fa na passport ke bolela hore strike se le se fela sa botabote ka o di mo kete tsenne it's a backlog ya batho ba apply tse passport over 4,000 about ba fotse mo ba fa nela tšhelete ya bona ba re etsetse di passport government is failing hore o etsetse tšhaba sa Basotho identity documents go na ehlile ke ge ka le mo tshabo ge ka raka disana le mmuso a se matekane ka taba tsa phana passport ha hona motho a tla mo hlalosa ona ehlile phagela yo kae ke ha hona bana pampiri ha bana ditšhine tsa di passport o thata ke gore ba ka fa tšase sa Basotho di passport le di ID tse ne se di fanelwa metseng kwana magene ba tsela di kutlile di entse centralized mona di toropo batho ba di palamela jwale ba tsamaela service tsena motho na tlatsa formo kwana mogene ebe ba hlanka ba ha ba qetile ba ya ka di-council ba aba di-ID ba tsela di kutletse di tibekeng o tlameha hore o tswa tjhelete wa fumana ID ya ha boikarabelo ba mmuso ho ngodisa batho le ha ngwana a hlaha sepetlele fela first thing o tlameha hore a ba ngodisetswa gona sepetlele moo so ke di-ID di-passport ke taba tsena tsa di-work permit jwalo tseo ehleng e leng bothata bo boholo haholo ke fetela ntlheng ya leshome e etelang pele ya ho qetela taba ya Dr. Dipholo taba ya Mhlomphehi Dr. Dipholo mo parlamente ebile le moetapele wa lekgotla
le la poloti le ta hopola o Dr. Polo a isa le ka gola ya opposition o la re itse ka thajana o dula o spend chumane empa le ha sa tsa itse ke thajana jwa taba ya gole e kgolo ge le bahanyetsi ke go boela puso ya molao puso e hlokomelang ditokelo tsa mantlha tsa botho go utlwa sepoko sa phomela sa balekane ba Dr. Polo le wa mphato wa bona gore molekane wa bona ha na tshwabo ye ntle ka mane ka ditsi tsa tlhabollo ka nako e nngwe jwale meriri a o sitiswa go a bona ngaka dintho tse ding tse tshwanang le tsona tseno ka nnete ga magalla mmuso nthong eno ge nka e le ntho e mpe hadi haholo e hatikelang ditokelo tsa mantlha tsa botho tse tlwaeletsweng ka ga lengwalo la motheo ya bobedi ke gona hantle a batho ba modimo le re moruti eo wa modimo a ka ba le ya hafu e magotla ke ona ganang ka beng fela mmuso ona o tlositseng Dr. Dipo le wa utlwala the government ke yona e tsang oppose the possibilities tsa Dr. Polo gore a fuwe bei na le re moruti eo a ka hla a ba siwa tsietsa mmuso ha ile motho o gonkwe di-passport tsa hae ho bue ding jwalo gore le le kgolo ehlileng is a flight risk ke ntho e mo fela e hlaha go moruti mo parlamente for that matter ka nnete re beha taba eno ka pele tlhomong e kgolo gago ga re nagang ya batho ba tloswa ba mmuso o tlosana le batho ba ka ikarabella ba fumana ba le molato kapa ba se molato that's fine fela le teng ha o so sebediswa matla ano a go tlosa ka mogoswele o madimadi e ba ntho e mpe haholo. What will the government of South Matekane get by suing monna e wa moruti ha bua ka go tla wana o tlo moruti ya ga go tsuma go se le bolela gore ditsa tsheletso tsa naga e di ka tlalwa matsogo di le tlo go ya nne ba ke bana ba ba tseng mona ba eso kapo go tla le go bua ka polisi tsena ha le ba re meta pele no sto o tla ba ke la civil war or something like that a di bolo ba ka civil war ya wena gore moruti o batho ba sa tsaba le tsela modimo banna ba nka moruti ba mo beya tšhankane mo no re tholetse ka nako telele re shepe gona mmuso o tla go etse ka yo ka nnete re bona le mmuso o tshoang difotli hantle tabeng ena naga mmuso lo tshwanela go nka marena a na a sekolo ka molo ka senateng go nka bapolotiki bana ba ka molo ka parlamente go ba tlama ka le go feleleleng ebe tlhogong ya bodi eno o be wa mhlompetu na kgolo le mprotega basotho ba thula sireletsa maposa ka ditaba tsa nnete. We cannot shy away tabeng ena for too long. Re tshwanetse ho sebetsa taba eno ya naga ke yona e tla bulela basotho hore ba be le dikamano tse ntle le South Africa. South Africa a tla tseba hore ha ntate ba basotho re itata batho ba kana ya hao. Re tshwanetse ho bua taba eno ka botebo ka dikateng tsa yona kaofela ka dikateng tsohle tsa yona kaofela re batlela basotho bana metsunyana re tshwanetse ho bua ka taba eno ho buka wa naha ka di-modalities tse ngata re ka e godisa le ka hore re be re etse federal state that's fine re tla sala re busa Lesotho ba re se re busa re le federal state le South Africa passport e se le nngwe melao ya bona ya hore ha bana mobu ya apply go bona ona wa apply go bona mona wa bona re na le naga ya bona re ya ka di-modalities tsa go ke di option tse ngata haholo tseo re di ka bewa tafoleng tsa olos. A government should not shy away from taba ena e go ha e sa le tale Mokotwane minister for foreign affairs ba lo e bua le bona ka posa ku pele mo botsa ona o sa idea ha kae le lona le ya batla bele le tlweletse tate bolo matsohong a batho bana ha ona ba se nga mona mme re a e bua bohle ka tsena se sedi hore ebe e tsena le bolo e nkile gore o fitla sentse re bua mabane ka ma go dana bona ka fela bua ka taba eno ya naga ya Basotho a se tla tate go
o bjale ha eba dipolo tsa retso ntho ha ba go tshware kaofela hobane le ka la 10 11 12 ke na le sefoka sa boeta pele ke lo e bu ke hlotse ke bu ke hlole buka pele bana ba e bu ke ye dipolo a entseng e hlile ya feta taba eno a mo tielo a dula mo crossbench o e a be ba mo khutlisa o ipela mo crossbench man o tla nna itlale a sebetse nyana tsa ya o bona ntlha ya o tete ho na le seboko sa mabena bona makhanselara le basebeletsi ba tsa bophelo metseng tse ding tsa ditaba tsena se di tswa ka makgotleng mmuso still o hlotswe ba dula le hana o pheta dikarolo tsa magolo mo ka mona ho bana ba tshebeletso ya bophelo motseng hore kwana January ba hloletse hore mmuso o patala batho bana o ba kenya tlasa public service still government e ntse e dikadika jwalo ka tsheletsa go etsa mona yana hona ho kena ka tsele jwale ka ntle ga kgalema ka matla re itiletsa hore mmuso a o sebetse taba tsena tsa marena o sebetse taba tsena tsa makhanselara o sebetse taba tsena tsa batho ba tshebeletso tsa bophelo metseng mane ke ntho e mpe haholo hore ebe ho ntso o loswa marena a ileng a tshepiswa ba polotiki jwale ba sebetsa ka thata kgotla le leng kgaka ka lebitso le akgela jwale ha le keta ho kgetho se le kwele ka marena a ba tshwanetse ba patala ditsiane tsa bona jwale re eme mona re le bahanyetso la re hlodisa ho batho bana ba patale ditse tla ba patala ba fe meputso jwalo ka ditse e tla nyoloha ka di ha di beile ha kana mbe be di beile lebitso la bana ba heso a ke benye polope kaofela fela re kokota pelo ya sama ke kana go phato wa hae a matla o hle mo kana go ba fa bona ka nnete ha ba tshwara ditaba tsa pusana go hana tse go tloga qalong mane o tla fihlela mona le o ntse ke tshwaya ke go re mmuso o nepa ba di tenta ka fela ka nnete ke ona ntho ke nahana hore le ba BNP ba ne ba tenta ka fela ha ba di chicha hore tledi o bo e le ba e pasitse ka nnete ke le buile bemba ke le buile tlhombe ba teng re ka tswela pele la ntla tsa mona mane ba tla go ya ga dipotso le tsa ka la haholo dipotso mono e ke le buile haholo ba di tlo le ka tswela pele la esa feta wa ka re tshwaele tlhompe so hle o ditekile haholo ditaba tsena taba tse ka tsena tsa menontsha taba tse ka tsena tsa Basotho ba Sotho Afrika Borwa e belaela ka nna ba le rona re le opposition ba hlopheng ke nako le monyetla wa hore re ke re phame re etse mekutu ya go namela Basotho mekutu e se ya ba fela ka sekopeo sa ho dula mona tafoleng mo ka nang a beelwa tee ntate qo ya ba re a phoka ho le bobebe a ile re ye lo sintsa tona go le matekano a dumela ka permit ka ba sa dumele a fihla re lokolle re ya ka mane ka difemeng batho ba ditseng mahae o thusela le bona ho kenya kgatello ho mmuso hore ho bulwa difeme mesebetsi ha eyo dishopo di ya kwana ha re fihla ka passport office ka mane re hoelehetse hore batho ba iso Basotho ba sotlwa ka mane ona le ba tshwereng ngwana le Newcastle ho thuba tlo lokollwa ka April ka mora 6 months a sa ke be di senyehile ho ba ba o ntate dipolomon ha re bua ka ena re fihla re kena ka mono ka toronkong ebe ha re sa tswa o re be o position e tsang hore ha di ikatlisiswa ke hore re mhlomong ha re ka mane we tried to be so gentle ile ho mmontsha hore ntate re a o tshehetsa o kwetse dintho tse nepahetseng but le ka jeno na Basotho ba kolokile mane ba emetse menontsha
The government knows for menontsha ha tlo ba teng gore nako ya December ha e fihla batho ba re ba ntse ba hira dikoloi ba senya ditšhelete ba tlo hlokomela ka nako eno ga bona thuso. Then we have to assist hore re iphumana ka phama re lo opposition re fihla re ema lekaleng la temo moo. Then hlomphe tona kgolo aka kapa theowe sefofane wherever mo a leng busy teng a address ditaba tseno because there are serious national issues that needs to be addressed. Ke fetelle o tshwarele ke dinke kaofela o buile ka taba ya 10th amendment o ile ditse re llela gore re ke re fitiseng ditaba tsena tsa di reform ba le di molemong wa rona kaofela di tlo re thusa gore o hiro le ho etsa mesebetsi ka ditsela tse o tlolohileng ke na le pelaelo ya government ba hlomphehi ba etapele this time ka nna ba ethabetse le nyewe yane e reng 10th amendment e la I ethabetse because 10th amendment e tutubetso guys se ka ba hlola o tshwara ya ambassador se ka ba hlola o tshwara di PS re iphotletse fela ke mo ka mediwa ditšhankana ka ho lahla marungwana a tshoswa ke mmuso. 10th amendment e se mo jwetsitse hore ha ho sana motho wa mo politiki ya tla o jwetsa go feletswe ke mosebetsi. Then he decided to resign himself. But qetellong ya letsatsi re loketse hore rona ke a belaela re emeng ka maoto ka thata ebe the government feels our presence. Hona le batho ba tla utlwa bana ba batlang go lema ba sitwa go lema ba teng ba ntseng ba ja go hobenyana gona mo di ofising tse pela tona go tlotse ka diramanyana ke bona ba tla pota ba batla hore I can't. But the people who feel the pain last month ba tla ema le bona, and that's what we should do. Ya le bua ba hlomphehi ba etapele le lona ba mphatlasi ba diha la ka tsa hore ditaba tsena tse beilweng ke hlomphehi etapele wa hangetse ka bokgabane le a program of action e re ntse re inaganela yona e bewa ke moetapele wa tata Basotho e se fela gore ya ka empa ke thusane le lona Basotho gore ge ke re hlalose hantle sebopego sa puso eo re nang le yona ke re nna le a tseba ke sebeditse le bona ntlha pele we have a rogue state developing mona Lesotho. Ditshobotsi le mapaki di a iponahatsa. Ha ke re le a hopola pele ba kena pusong mona eo ka yene le motatsi wa tonakgolo o ne a phatlalatse pitso hore bona ba tlotla tsitsinya metheo ya democracy. Kana go ga hopola e ka le lebelethelletse empa diketso jwale di bontsha hantle hore batho bana ba tatametse ho heletsa metheo ya puso ya democracy. Puso ya democracy e kolla ka hare ho puso ya molao naheng ena Lesotho. Ditaba tsena tse boletsweng tsa hore 10th amendment e sentse e fetisitswe ba e behelletse bana ba itswella pele ka di-appointment tsa public service. Ena ya DPP ka nnete ke ntho e kgethilweng ya rata lebaka ke lena bimba ka se ka nna ka qoba ditaba tsena ka hare ho puso ena ho na le batho ba qositsweng ka ditlolo tsa molao tse kenyeletsang treason. Jwale batho ba ne ke bona di-strategists, the thinkers of this government. DPP o hleka-hloka tjena re a tseba hoba le ditokomaneng tse seng di le ka pele ho lekgotla. Deputy Prime Minister ka o dumetse hore o ila a laela tjele ha re na mona moko hore a lahle dinyewe
tse amanang le bahlomphehi bana bao e leng di-strategies tsa puso. Mme jwale ha enwa a hana ho etsa jwalo hobane molao wa motheo wa mo tshireletsa hore ke yena fela a nang le qeto ya hore na ho qoswa mang, ho qoswe mang. Ba qala jwale leeto la hore eo a lahlehelwe ka ntle ho office. This is not a coincidence. Le ya rata bena hore le ha se a hlotseng ebe ka kgotla ebe o hanela ho ya ka ofising ke hobane morero ko hore dinyewe tse tobaneng le bahlomphehi bao di sengwe di diwe ka ditsela tsohle tseo ba ka kgona hore ba etse. Ofisi eo ha ya notlellwa mahala ena. Ho bewe senkalo ka hara ofisi ya DPP jwale a tseba hore a senye diena. Ke lona lebaka leo ho hlotswe molao wa motheo ka hore a behelwe ka thoko ke motho a senang matla le di-procedure tse seng teng molaong. E re le a sa hlotseng ebe jwale ebe o tsa kwalletswe ka ntle ho office. Ke matshwao a a rogue state. Ho na le nngwe mohlompe o ilana yama empa it is a standalone issue ya hore bana bile dipuso Lesotho mona ena ya ho hanela Basotho ka mehwanto e kgokhotetsweng ka hare ho molao wa motheo. Is a developing story ya hore na mmuso ona o bitsa ka yona. Ho fika yellena ha o batla ho alla seponesa se o fetisetsa ho motho o lolla ho yena hore na wa o dumella ho tlotla. Hlae ka re ka Sesotho tsotho mollei ha TV matlo. So ke matshwao ana. Ha o tlo tlola melao mona ho sebediswa ditjhelete ka thoko ho molao wa motheo e sita le molao o tshehetsana le yona. Ha mo hopoleng batho bana ha lona Basotho le tla ba kgetha ba ne ba re ho joue 6 billion. Bana ba ho joue 6 billion. Nna ke a tseba bane ke bile ka pusong ka mane ne ha fumana la hore ha ona 6 billion e joueng e la ba problem ya reconciliation of accounts. Ka yena e 3.5 billion yona e hlile sebedisitswe. E sebedisitswe 3.5 billion. Me e sebediswa ho tlola molao wa motheo wa naha ena. Ne ke matshwao a bontshang hore re le naha re etelletswe pele ke babusi bao ruri ba isang naha ena pusong ya bohatedi. Ha ke kopanye taba ena le ena ya diphupho, ha o hlake hore na dipholo o sa ka treason kapa tjhe hobane o ile a thwe ena treason e tla bona ha morao fela o tingwa be batho ke ba ditse ka hara puso ba puso ka treason bona ba kana mamagolo ya puso ba sa lutwa. Ke toka ya mofuta o fenye e nang le mahlo a o kgetholla le tlosa ka tshwana a nke dipholo tlosa ka treason. Me motlosi wa treason o thwe a boloke ka moo ba tlosweng ka treason bona ka le ba ntse ba sa lutwa.
ba kgannelwa makoloi ke hobaneng toka ya naha e ahola mpakana empa thene ya o ruta hore mo di abatabelo tsa bahlomphehi le monate ba ka itsamela fela ka hodimo ho molao bao ba dumela hore ha ba tsamaye le bona ba tla ba kwalla ka monono ka ntlwana tshwana ba bolle monate. A rogue state is emerging naheng ena ya Lesotho ba sa bo etapele ba RFP le ba etsana ba yona. Ya bobedi eo bahlomphehi ba e ammeng nna ke qala ho bona mmuso o sa tsotelleng haka. Taba ena ya Basotho ba phediswang jwalo ka maebana naheng ya Afrika Borwa. Ha re hopole ke Basotho bana ba ileng ba latwa ka dikoloi hore ba tlo vouta, ha ba patalwa ditjotjo meding mona hobane ba ne ba sena ditokomane tsa ho tseba. Ba tshepiswa hore hang ha ba voutile fela ba tlotla sebetsa hae mona Lesotho mesebetsi ba tsetedi ba setse ba eme ka bokgong ba emetse fela ba tlotla mesebetsi. Ka yena lena ka ha ba entse seo bahlomphehi ba neng ba se etsa ba sebedisitswe jwalo ka leri ho ba fihlisa kanana, ha ba na le motsoho ka batho bano. Their fate tshwaro eo ba e fumanang e kgahlano le international migration law, e kgahlano le constitution ya Afrika Borwa, e kgahlano le molao wa bophelo naheng ya Afrika Borwa, e kgahlano le molao o theileng South African Human Rights Commission. Empa ke ba nono ba sekase ke rata hore ho di proposal tseo mohlomphehi moetapele wa ABC a di beileng mona ke re ho lona ba haeso ba se ba rometse moifo ho ya Newcastle today, mme ho na le petition eo batho ba ka mane ba ntseng ba itekenela ba kopa hore Basotho hae mona re tekenele petition Gale it's well easier, Umushoping, Matikane, Umushoping, Amapusa, Gas Havoya, Abasutu, Bapilan, Nahi. The Tawazinas are unemployment. The answer was to Ona Musona, Obi by Chad. By Cha, by Kileka, Holo, Obea, RFP. Tulo California Sabona ba participate ile di kgetho tseno no ho feta any other elections tse bileng ka ba losona Lesotho ba tshepisitse hore e tlotla ba kanana ka morao hore ba khutlele ba bana ba betu hanga ba tla ba kena fela ditlo ba lebetse completely ba qale ho bona hore ke dutse on a time bomb na go ba tšhaba neng ba kgobokana ditsi tsa go ba sole mona ho na le tšhaba se se kana ka le bona ba talang ho tshwara bona le bane ne ba ba tla ke ba tšhaba 70,000 ba ga e ba tšhaba ba se ba ile ho fihlela bona jwale mmuso o sa tsotelle ba o ba beileng di tulo. Ke ne ke ba ke re dintlha tsena tse pedi, a rogue state le ho se tsotelle di ka fa tshobotsi e hlakileng ya hore na haina e le bakae tlasa bahlomphehi ba. Ke a le tisetsa ho ya ebe Newcastle mane ne Basotho bana ba ka phallelwa ka tendera
Ai ka be ba so tso tsekisa ka tenda ka mane tenda Newcastle hona jwale hobane seo ba leng sona ke ho tlatla ithuisa ke phetho haeba Basotho ba tla fumana melemo ya letho mono e tla ba mafoforetsane a wela tafoleng Ya, shalom. Nna ke na le taba tse ngata ka nnete ke nahana hore bahlomphehi re le bohanyetsi ehlile ba swabisa ntho e swabisang haholo nna eo ke bonang eka e tswala dintho tsena kaofela bahlomphehi re di akaretsa ke leshano leo e sa le mmuso ona ho tloha pele o kena dithutong o tshepisa Basotho dintho ka bongata mme tumelo ya rona e le hore dintho tsena di tla phethahala re le Basotho nna ke hloka dipuo hobane ke e mong a ba kgethileng le ho buela ho ka bona ke bonile ho ba hona ha esale empa ntho kgolo eo ke hlokometseng hore le ile ka kgetha batho ba leshano haholo ka ho fetisisa bophelong ba ka ba ileng ka ba fela ho ya kgola nka tjho jwalo hobane ha o sheba dintho tsohle tseo ba ileng ba di bua le hore ba tla di etsa ha ba kena pusong ha hona le lengwe e ka hodimo le mene le taba teng e ileng yang kgahlanna nakong e ba neng ba ntse ba bua hore ba tla thusa Basotho ho itemela le ho iphepa le ho iketsetsa ba tlohele ho kgaketswa ntho ena ho kgaketswa ke bona jwale ba e etsang ho feta nakong yohle ke ileng ka e bona e etswa Lesotho mona mme ka bomadimabe e etswa ka dijo e etswa ka tjhelete hore setjhaba se rokwa mahlanana ho ketsana mme se lape ho feta ka mokgwa kileng ka bona e sale ke ba dipolotiking tsa Lesotho ka hona ha se yona fela ya temo eo ba ileng ba batho ba tla lemela empa ho lema bona ke bona beng ba menontsha ke bona beng ba masimo ba ile le masimo a batho ho lema bona ka tsela eo ba lemang ka yona mme ke maobane fela ke ntse ke bua le ba bang ditorong mona ho bontsha hore menontsha le dipeo di se di emisitswe dibakeng tse ding tse ngata le ha e so le be mona le Bothabo-Temane di emisitswe hore se di tla fuwa bahlomphehi mme batho bona ba ntse ba koloka fela ehlile ho se ho emisitswe ho fanwa ka tsona ke bua ntho eo ke e tsebang mme wa ipotsa hore na haeba di emisitswe batho ba fotse mono ba le 600 sa tseba bane ba ka Bothabo but over 600 ho tla fuwa fela batho ba ka bang 300 ke ya kgolo empa ke fumane nna hore hlile di emisitswe ke ha iso mme ha eba di emisitswe go bolela hore hlile bahlomphehi ba tlo le mabale bang hape mme setjhaba sentse se tlo lapa hape fela ha ba bua ka ho parlamente ka mantlhomphehi le tona ona bua ka phatla e phameng a bontsha hore batho ba etseng ba go bala mono ha ba tapula yana ha hona disebediswa taba eno e bakwa ke leshano le mehao ke tsona ntse ba nang le tsona hona jwale batho bana ba pusong mme ke dintho tse ngata tseo ke nahanang hore re le ba tshepisa Basotho temo ha hona mo re le ba bua ka hore re tlo kgabisa toropo e tla bona mosebetsi wa rona wa teng ha iyo taba eno re ka ba bua ka yona nna ne ke le mong a emang dibukeng ha hona mo re leng ra bua ka mekgadiso ile ra bua ka tlala pele mohlomong mekgadiso ha e ba e tlatla e ka nna ya tla hlahlama ha re se re hotse ha ho jwalo re ka dile ka ntho e sa re fepeng le ha e kgadisa hakalo empa ka nnete ho holo ke tla e leng hore ke yona ntho e nna ke ileng ka e kgethela RFP empa ha ya etsahala ile ha o sa mohla e tla etsahala ha motho a shebile di-passport hore Basotho ba be le di-passport ha e etsahale taba eno leshano la letona la teng nna ka nnete tla ntshwarela ke motho a ipuelang fela mme a buang Sesotho seo ke dumela hore ba se rate leshano ke Sesotho o hloka nnete o hloka botshepehi ho buela setjhaba taba e seng yona ha ke re ke etse ha e so matla ke mane sa le ke ba mopolotiki ke utlwe ba polotiki ba leshano ha ke tsebe ba tseng ba nna ka nnete ha ke tseo batho ba haeso le tla fumana ntho e itseng batho ba haeso ba e fumana jwale ha di kopana le mopolotiki ya leshano jwalo ka RFP ke utlwile na ka e tenia jwale ke ba di etsa hona le batho le haeso mane leshano lena batho ba haeso ha ba le tlwaela
ho ba etsa hona mo letsatsi le letsatsi mme taba ena beng ba ka ya passport e taba e madima le ka mpotshabea passport kapa ID ke boleng ba motho hore na o monna o mosadi ke tsona tse o hlalosang o mang ha e nke kae o tswetswe neng gore ha re sena tsona re le Basotho o bolela hore ha o tsebe le hore na o eng o Mosotho kapa motho ana ha efe mme taba ena e re tedisitse le bona bana ba bohaelane ba ntse ba re phaladisa ba re lelekisa tjena ha o bua ba re ha se molato wa rona e reng ba lefa di-passport ho ba senang tsona mme taba eno beng ba ka e nkutlwisa bohloko haholo e bakwa ke leshano matona ha a tswa ho ema a etsa di-statement ka hare ho Palamente ya Lesotho ba se ba hantle hore ba leshano mme ha o wa bua ho batho o ska re letona le leshano o mohlompha motho ha itlhompha pele o kile wa ema ka hare ho Palamente wa etsa statement se selelele ya ba o thetsa Basotho jwale o lebeletse hore Mahadi Phamotse e le mokgetho wa Matlakeng ena ha o hlomphe empa ha o hlomphe setjhaba se o kgethileng ha o hlomphe boemo bo motlotleng a o fileng bona o le motho jwale o rata tlhompho ya ka ha ke na ho batla ho hlompha motho a sa itlhompheng e leng hore ba hlomphehi ba leshano mme kaofela beng ba ka hore ha kaofela ha ke tsebela nka re letona le ile ka la bua nnete ha le bala puo ebe ke le feng go ga ke le ka ho nahana ke le lonyana ya ka mona mohlomong ba hlomphehi ba tla nkgopotsa nna ke tennwe ke leshano ba o leng tenne hobane wa dumela ebe wa tshepa kana o sa santhwena ha e jwalo mme ha e se jwalo motho ana le dihlong fela tsa hore a re ke bone ka ntho a ne kileng ka e bua e ne se jwalo ba heso ntshwareleng ha ke composite e o tlang pelo eo motho a dumelang hore position eno o e tswaletse mme ke yona 29 he tsaka leshano la letsatsi le letsatsi le Basotho ba phelang ka lona mme se bile ba le baitse batho ba modimo ha ba bua ba ntse ba re o tla etsa ha sa etsa ke sono fela go Basotho ba se ba tbaela leshano leno la batho ba mme ka nnete nna e nkutlwisa bohloko teng ba ka e nngwe kgolo ke yona ena ya ho utsa ke utlwe ba tshisetsa e bua ena ya boshopo ha ba utse batho bana hai ke lebile haholo ke sepela tshwarelo ba o diang o fihla ha nna ke tla tshisa ntlha tse tharo fela ke nahana that we have been too soft approaching ya rona ho mmuso na ntse re dumela hore ka ba le phetoho a se hlakile hore mona ka shape e kgathetseng a ho ke ya ke yo nda te tuna go ya teng hona tjena na o hloleile ho tu Basotho are worse off ho feta below 2022 they've lost their jobs the family di bakeng tse ngata international NGOs have left boshodu ba leshano la ho ntla la fomo nthenyo lo worse but it's a also in every administrative issue it is possible. In an entire time, but when we write the Belada, let's get our salaries of us to Mutuno look at our fight. Mutuno look at our fight. Allah should look at the sample. Let's not monko. Then you monko, I'm not monko. Instead of a tama to give people follow Sana. I think I can tell you about a whole not over. Taba ena ya di-audit report tse pedi audit report tse pedi leng ya auditor general le audit report ya NDC tse sa iswang Palamente jo ka molao hore di iswe have been bold enough re le baetapele mapoleseng and open a criminal case against Minister Matlanyane and Minister Shedidi. Hobane Constitution e ha sa isireletse e tlo sekwa tsireletse e tsa boikitse ba wa re tsamaya re lo bula di case tse criminal khatlana le batho ba ba
batho ba ka le ka dibuletse mhlompe tuna go hana thasello ya mathata ba Sotho ba South Africa hana yo o bile New York mo taba tsena tse mpetse tsa lamba Sotho sentse di etsa wa ditse o se tile fela lo kopa a bilateral meeting o potlakile wa emergency le President Ramaphosa ba le mo New York o di kopa ke re kope ka ditaba tsena tsa Basotho ba South Africa o feitsi dispatch not a single member of cabinet o ga ka tsamaye a ye South Africa mo ra ile kopana le batho ba South Africa ka boemo bo twa tla go lela go maobane ka morago ke ngwana le batho ba South African Human Rights Commission. They were shocked when they wasn't about mandili but ba kwalletswe ka ntle mo wa di sale di tletse mo ba le exposed to pula moya le ntse fela matuna a bua me mona empa ha go tla moya ka sefofane fela ba ile ba se thapisa fela ha ba lokela go ya mo ditaba di amang Basotho di embassy ditaba tse masetso ha di bua mona pele ke itse Basotho a west off o feta pele puso ena e ga dem mhlompe ga bua le ona le permit e ke ditsang ga bua le Sotho special permit e ba lo Basotho ke batho ba se manne a tso ke le mo ka commenta go go fuela matse a tsana ba go go Basotho go ba ne ke era le ka tshwara Sotho exemption permit ya le mo tsene ha e fela ka mra 4 years ke ne ke le ka ha go batho ba ne ba negotiate ka gore e tswe intšhafatso ke le ga fuwa another 4 years e se di tswala Sotho exemption permit e se di blo ya nka ka bua e fedile hape mmuso mona o tlonte le tona le bona le phema o tlile le 2 years not 4 years e wona ka ne re tlile le Basotho a west off go feta nako ya go. So this permit ya fela na tena go yetla le bona o biso exercise ya o busy draka tsa di sebetsa di tseleng tse o le kala ha le di abile how Basotho le ba entseng batho Basotho a west off ha hona motho a hlanga re di negotiations di re go tla etsa la tjena ka 2 years e le re fuwe ya fela ka November Basotho wa tseba ho phela ka tshepo o bete go feta ha o sa o yetse letho ha hona motho a re letho o bona ba dutse mo no South Africa ba soto la bana le yona permit e ba go ibana ba ditsika ka tenda ha bana nako ya go shebana le ditaba tsena tsa le Sotho exemption permit ke tsa sinela mantsiwe ka morago tseba go batho bana ba MK ba ka pele go lela ba Basotho ile ba re go tluwe le di CV tsa ma South Africa go engwe diketeng tsa difeme ha Mosotho a tswa South Africa le I have reached out to them. I'll be meeting them in Durban tonight. Re ke re koke le bona ha e batla godisela fela le bona o bogane mo le batho ba hae hore re ke re atamele masala mohlomong le taba tsena tsa Dr. Boletse le tsona tse tsang ba hale fela ka o matima le tsona ha re go tloela bona hobane ke taba e teng e molomong ya Basotho ke taba eo Basotho ka maikutlo a bona a tlhopho go tšhaba itseng taba ena ya the conquered territory e bue la ne sa batho go etsa le ba etapele ba ka la itse setšhaba sa Basotho ke butse o thotlhompwe maikutlo a setšhaba di reformo gobane go ye yana ha teng ba sa batleng taba ya naga yo ba tsena go ba sa re tlhomphe maikutlo a setšhaba ene ha temo ba tlhomphe ke so I was there Masianeke at past 12 just to see Basotho ba di sentse ba di dira 12 you are not guaranteed to not manage pay how you think at 12 o tla tsamaya mo sa di fumana na ba tla di fumana a ti tuwa mo no peo se sa letse le to but wa ba go ile ha ka bana e wana ka computer mo se tshaba se sa mafutsa na se o yela mo se fumane pe
Tlobe ke na gola ke sena o kenetseng le tona le bitswang Thabo Mofokeng. Thabo Mofokeng pula fosa na bona. O hana la budget ya se nyolotse between 1.2 and 1.3 billion. Ona la statistics sa le kana le la statistics. Kontulo ya bona e ka se o feta na bonya bona di tshwane. Ba le bana le tšhelete e nyenyane. O tla di mahala mola. But and I know the reason. The tender. I know what the phone call it. So I love not tender if we want some manure. We know. We know the Prime Minister is fully active in the tender. That is why I said to the Lord, Basudu of Mana, the Peuka Baba Fuma. The Casa of bueka ena ya DPP adenya ke budu ha ngata tsotlhe ha di tloso bana ka ofisi ba lentse ba montshitse ha ba ka ba qotse ntate mo ke tuli ke tsa ho feta ho teranya tsa makga ya tseba lo commissioner of police la ba ntsha ka la ona ha tle ha matona ha parliament ka tsa ditsetso mo ke sa tsebe ha ntse mo ke tlontsetsa ke batho ba kile animosity between them. Go get a whole commissioner of police, which is 60,000, again, carrots are putting around as well 20,000. I can all of them show cost why. Woman, my does it. You hold the trades in America or a fair go. She did answer a test of a speaker, Mike Johnson, in America. Charlie, you are half of an idea. Bako panele batho ba di committee tsa moruo, not the speaker. Me ba beile mokgo sedibeng hore mmuso go le mahawe ke tsa go. But the big question ya re ke tse ipotsa na le Basotho go bona, are they genuine batho ba pusena ba go ba America ka go. Ya pele motho ne ba mo kwaletseng ka bogopo ka mona ya bitsa Dr. Ipolo. Ba ntse ba hulanya le bitso la President Trump ka ha nyewe ya Dr. Ipolo. Dr. Ipolo le tsena le President Trump go rega o dia mmuso wa Lesotho. Ha ba tloa shedile ba hulana ka thapo e tlo gaogo tsa fa re bodile. E tlo gaogo. Ba ya go ya President Trump e ba ntseng ba go batla go dia mmuso le Dr. Ipolo ba a ba fe a go. Do they think Trump wa hanya ka so? Ya bobedi ba tlo ba ka. A go ena le dipehelo tsa go ikobela tsamaiso ya puso ya molao. Ha ba gotla go ile go DPP a go tla ka ofising le hana ha go tlela le re ma America ka le fa go wa bang ha e ke lo tsa lona di sebetsa ha hobane dipehelo tse you have to meet them ha o le na ha gore ma America o consider for ditaba tsa go so ha ba itshwere ke ba hlomphe tebello go gore re tla fumana a goa jwang ha batho ba sebetsa tsena ke le ka re ke titse go tsena ba ha se ba ta fetela go tsena. Okay, ya ka inyane fela mbaka ke tlatsetsa mo bolo ba ka go se bile teng bembaka elena tsulo ya tla ya tlhokala ya mosebetsi mme mmuso o ileng wa setšhaba o naganela setšhaba ha ke utlwisise gore na hobaneng go na le Basotho ba ruileng dikgoho ka mokgwa wa nama le Basotho ba nang le dikgoho tsa mahe e ba mmuso leqemeng lena le re leng ka hare lona o sita ho tshehetsa dihwai tseno hore maruo a mpe a kwalwe mahe a Basotho a fele pele Basotho ba lla ba na le tlhahiso e hodimo ya mahe ha tsamaya e nngwe beng baka ke ya hore
bohle re batla hore naha ya bo rona e ntlafale, empa mmuso ke monga rona. Ha ke so utlwe moralo o hlakileng wa hore mmuso ha o ntso tlosa baitshokodi mapatlelong mona. Ho na le moralo o hlakileng wa hore na ba tshehetswa jwang hore ba itshetlamele, ba tshehetswa jwang hore ba isuwe bakeng tseo mmuso o reng o kgethile. Re shebelletse ha mmuso o sheshena dithepa tsa baitshokodi, fela ha re utlwe hore na mmuso o re baitshokodi bano tlhokahalong ena e matla hakana ya mosebetsi, baitshokodi bao ba ya kae. Na re ba tlosa fela ebe re kenyeletsa hore re nne re be tlokotsing ya tlhokahalo ya mosebetsi, kapo ke responsibility ya mmuso hore o thuse baitshokodi bano hore mosebetsi ona o tswele pele, ka ha baitshokodi ba phedisa malapa a mangata. Beng ba ka, ke nahana hore pejana re ile ra ba mona, e nngwe re ile ra lla ka yona ke ya hore beng ba dikereke e leng dikereke di lla ka hore ha hona tshebedisano e nepahetseng dipakeng tsa dikereke ka taba ena ya dipetlele tsa bona e ka sitana le dikolo. Ha ke so bone mmuso o araba ditaba tseo, mme ne ke re ke nne ke ba hopotse, ke tlatseletsa boetapele bona ba ka. Ke a leboha. Sibu Merumondaki, Lona Bakuji, Padre Zibarita. Now, I say you can need Yaore, Leka, Fanaka, Bozo, Bani, Kara Billy, Potlaban Mahatu, Sibisa, Swakasina. Ilore, Kataisa, Pupisharona, Gatuko, Tabsili, Panagan, Tabu, who was to be ready. Katuko, Yanaway, Kiko, and Yellow Tavasa. Tawachena kwa actually mtano wa Yesu kusumani mwenye kamani kwa hali hapo la jushiki ndio kwa obe mega pondati abuja kwa la sibijuno muholwa ndadi leader of opposition oje la harutele wani yana Kabili Lyoto Upada Obe Sixen Sapatara Zoo Utapo. As you want to get Ai, he's up. as a double. As you are one of the city, Ali, your nation, who one of who you tabi. If you do Masharitani, may you panda take up a matter